tate bona mo ba tlo next o ska tlo ntlela ka taba tsa le haka mo o tlotla batho mo wa ngamameli bitsitsa batho ba a ke wa wa le sa ntwe tsa pele bitsitsa batho ba because of wa re tebela rona mo ntlong o ipatla o le wana ke and ntlo ya sintlo ya ha wa tseba ke ntlo ya rona ke tla le raya nna hayibo uzobaraya makutheni ke ye man bana ba ka ba hodisa ba ba ska tlo njwetsa ntwe e ba njwetsang yona ke ya ka ntlo e na muntu omdala nka tsamana ka ilo change dintho ga le ntsha buhlale hawu kanti uzoyenza ifraud vele uzoyenza ifraud no na le bothata ba stepfather sa rona wa re tebela mo ntlong and ntlo e a se ntlo ya hae o tlile ka bike anyway tlamela a tswe ka yona bike eo this is our house ntlo e ke ntlo ya rona lovers so re batla o re thuse re ithole back la re ka ya le ko housing ba ngwadise nna le auswaka ka ntlo e so yena wa re tebela ha re batle mo jarting o batla o dula le one Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS pronounce lovers inkumkani abandaziyo banbiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngosisi lapho sisi bayakhala bathi khona ubaba abahleli naye lapho i stepfather ngathi uyabasokolisa akafuna ukuphuma ekhaya sekayidalela nje lapha emzini. Sathi ke sisi wami ningawari nina bosisi thina si Joseph Bioscope singabomabiza sabele la isibize khona simeka sure ukuthi sishaya imoto sizofika njengamanje. So njengamanje silubhekise khona le kubosisi siyoncokola nabo sivu ukuthi singabanceda ngani siJoseph Bioscope singabancedisa kanjani kule ngxaka abajongane nayo. Ngicela ungayindawo wena mbukeli ngizobona nawe njengamanje. Well guys manibulela lapho kuninonke ukuthi nisekhona zange naye ndawo ngoba benishilo ukuthi sizodibana nabo sisi lana sive ukuthi singabancedisa kanjani siJoseph Bioscope. Bosisi bami ninjani andazi niqale ku left or niqale ku right ninjani bosisi? etelne kae Hayi ngidengilina usisi bani? Awusi Mtlalepule Okay wena Mtlalepule. Okay. Usisi yena ngisisi bani? ke nna Mapuli Okay wena Mapuli. Okay. Bosisi ngeke ngayibona imessage yenu ngoba benisibhalele lapho nisho ukuthi ninenkinga shem eyala ekhaya. Kodwa kungasho ukuthi okuningi sokuncokola kakuhle mase sifikile nami ngithi understand ukuthi ngabe kwenzakalani. Nathi kungibriefa nakhona masifika lana nathi ime kanjani ngicela uMr Jones ukuthi ngicela ekhawulele ubaba yabo ebemitha halfway sokwazi ukuthi sixoxe fast le ndaba ngoba khona la kumele sigijimele khona yabo. So bengicela nje in the meantime ngoba khona abantu abasibukelayo la showini ku Joseph Bioscope yabo ukuthi nisichazele kancinci ukuthi why silana namhlanje si Joseph Bioscope bezokwazi ukunderstand nama viewers wethu. re ngwaletse Joseph Bioscope ka lebaka la hore rena le bothata ba stepfather sa rona wa re tebela mo ntlong and ntlo e a se ntlo ya hae o tlile ka bike anyway tlamela a tswe ka yona bike eo this is our house ntlo e ke ntlo ya rona lovers so re batla o re thuse re ithole back la re ka ya le ko housing ba ngwadise nna le auswaka ka ntlo e so yena wa re tebela ha re batle mo jarting o batla o dula le one for eng So man understand that some stepfather lo stepfather lovers onthole vele lo muzi ukhona yebo yena fela o sentse fela gore o renovate ile ke go bona half wenza half actually yes so ngoba engakaqibi naleyo renovation wayibona wena lovers awahluleya akakhoni so kwenza kufika kanjani nabantu abadala ukuthi manje sekafuna ukunigxotha nina la ekhaya uthi waye elitibela tsamaye re nyalwe ku ga re batli and I can understand jwanyi yena bekashadile nomamena hayi ne basanyala nasamnyala nasamnyala kahle nakhona bebe umameni waye menzele ifavor ngokuthi ezo lela Africans akiriwa letseba yebo so okay ntho mtenang haholo lovers kore wa bona ga sokola re na le bana meanwhile bana ba gona bana le hae yena o dutse ka le hae big house o etsa le mansion on top of that never lovers re kopa go thusa today
Jozi Bioscope because of re tseba le tlo re thusa help re tlo ithola no sizozama konke okusemandleni nabantu abadala ngoba simlindile nje ngoba nithe uye Shoprite marwatle ngiyacabanga ukuthi Mr Jones uzodibana naye la endleleni ezokwazi ukuthi emsheshise yabo cause ngaba busy nechomi zakhe engazi ukuthi silana khona abantu phela ke mtho onwang vele washa umuntu ophuza asalimo yo yaqala ntwe lovers uzibona ngathi ngubaba wala ekhaya hayi mo ke hayi ke hayi umama yena le dipampiri phela dingwadiste ka nale like obvious and manje yena ungena nje ngokuthi bekathandana noma wayibona bike into kumele yenze ukuthi kube uyanithanda nani nimthande respect wabona remhlokomele bezohlala naye la endlini sihlale kamnandi simnakekele ngoba yena akasifuni athi we don't know why obatla owner ka manzwa mang meanwhile rona re le teng that cannot happen and yena nomama akho kuzange bebe nomntana a never sina ngwana otherwise ke rona fela ma twins ko mme wa rona yes so inheritance ke ya rona lovers ngidilata leno no ngibonile no sizibonile futhi nalako akho need ukuthi vele nje ngoba obvious nalento obvious sengisho yena ustepfather nje ozelana ukuthi nje ngoba bekathandana noma uma uNkulunkulu wamthatha unfortunately maybe futhi sengiyasola nami ukuthi shoot libeka nesandla la ekshoneni kwama that's why kicho utafetsa kula la basi wila kula wila kula mme waka no khona kushaya amanzi asokafale who knows kena molayileng cause nabatla the inheritance kahle that's why sefuna ukuxosha nina kwanina la cause into enga understand engafuna ukuxosha abanikazi bekhaya yazi the way yokhohlekala ngakhona lo muntu into ezoyenza masicede ngoba besele icase yendlu kodwa ke sokuzomela sibhekisise nalapho ukuthi uma uhambe kanjani emhlabeni and uyabonisa ukuthi ngathi unesandla lapho kuyo yonke lento eyenzakalayo sina problem lena lovers hayi ake batho ba jwalo na le twist laka ne re ma accommodate antla re tsebe go tshikile kae ha sa nwele dintho tse tsa hae sa ipatla li one sekazifunela yena yonke into kwakhe no I confused uye lo kena la kontrisetsa batho ba bo di bioscope ke bioscope ke Jozi what sanibona mntwana tate bona mo akubahluka next usika hlonhlela ka tabatsani umntwana musubuye no Mr Jones yena nayo ngase Jozi bioscope amsho ukuchazela ukuthi sikuleli I understand ha ka mo utlotla batho mo wayengamameli bitsitsa batho ba why lisanjwetsa pele bitsitsa batho ba because of wa re tebela rona mo ntlong o ipatla o le wana kere and ntlo ya sintlo ya ha wa tseba ke ntlo ya rona ke ntlo ya rona ha re ka checka dipampiri mama go sietse yona ana hlokafala wa itseba taba o itseba hantle o ska ihana o ska tla ka ulwa ke tla le raya nna hayibo uzobaraya makutheni ke man bana ba ka ba hudisa ba ba se ka hlonjwetsa ntwe e banjwetsang yona bakutshela ukuthini ngoba bakutshela lento right ukuthi wena uthi baba umuntu omdala ufuna ukubaxoxa hayi basayima ha bona babo batsofetse o re kae lovers o re kae wena o duetse ntate o hlolang a tlo lata mo wa dimpaolo ra o nka tsamaya le wena okay kanti kukwabani and then le tamahadi ke batla I never we bue in front of the camera ke ai bua bona ntate because wa tsamaya you are leaving this house umuntu omdala ke moholo ha ke le mokana ke ngiyakuhlonipha nami umkhulu ba se ba ntse bana ba nna ke ikgolla pension ntate 2100 ke ba rekela dijo ke ba rekela eng ke ntse ke zama ka masenta ka bona mo ke a shwa mo okay go phela ntwe ke shwang o ke re banazi ingane nabangithi manje I'm sure imali yegrant ya survivor ba se ni survivor ka labone a khutle ka labobedi ke a tsamaya ke lo pandela bana baka never nka se dule mo ke sa nyalwa ke na le leso tlamele ke dule leso mo
Mara- akere yena a batlo ho hira batho wa sa hiri batho Lovers ke ntshwantata akere le yena ke o dulamo akere o dulamo wa thobetse sa hiri motho batho nna. yena O tlotlang a tlo nthusa ke etse ntho tse A mo kaofela patale, ba bona motho ba o ba a tla tlo tletse naha ba Okay, umuntu omdala ngi-understand. Never. Okay, Ntho e ba sengiya-understand. tsebang Eh, E1 yona, ya flying mama. fish ke number Okay, one flying fish. ngiyakuva nna umuntu ke omdala. betira ke ino at least Yeah, mara Qale ha ke- so- nna ha ke so batla. betiri. Bile wena o wes. a ke enwe ka tšhelete ao o ne o ja tšhelete a mama wena o lebetse o tlile o sena niximbo o kene ka baiki o tlo tswa ka yona Ke eng bike? o kene ka diphatlho tse o di apereng tsonatse o tlo tswa ka tsona Bona ke tso reka cold drink ona ke be ke nyaka rafridge lo iketa o tlo nthusa le Mr Jones wa tsamaya today Okay, cold okay, drink ya ka ke okay, umuntu ka omdala. tjhelete ya pension. Okay, asize kanje No, umuntu no, no, omdala. Joseph Bioskop iyadlala wena. Thina angithi la sifuna ukuthi kube nepeace. Wena umuntu omdala la usuka khona ubaba bekahlala kuphi? No mina Une-family. mfethu mina ngingazishizilela mina ngazi le danyane uma ngibuya ngachesa uma o lead Umama wa. wangcanywa blind since mina nasisi wangitshela ukuthi mfethu ngoba wena ngathi usasedizinyana zinyile sizohlala sonke yabona welfare laba bowethu laba be basasengaka yabona ngiyafika mfethu ngiyabakherisa ngibathekela Lovers ke re le lona la ikutlela mama o entsenye o mo tlisitse ka eng ka baiki o tlo tswa ka baiki bheka manje Okay. No, ngiya-understand. Kodwa ke khuluma nami. Okay. tšhelete e leng kolotang yona kaofela le tšhelete e wa se bothata ke re ntse re ja tšhelete ya mama inheritance ya mama Umuntu omdala okay asenze kanje. Yazi mina bengithi yona nto ekusayibahleni ngara dibhayisikophu ngiyaxolisa umuntu omdala angithi manje siyabonisana la. Yabo. Mina bengithi why wena umuntu omdala ngiyabo-understand mawukhuluma nabo ukhuluma nabo in a harsh manner or ukhuluma nabo kakuhle niyabonisana because angithi bathi nawe nokubuya ubuhlabe umuntu omdala. Yeah, bathi mase ubuhlabile umuntu omdala sekabuye ekhulume umathanda wakhe ebantwaneni. banokunginyanyisa mfethu So, ngibhayile igawulo la endlini mangibuya akuphekwanga akuyenzanga nix mina ngithima kumele ngicale ngiwasha o tsamaya tsatsi la teng Lovers o utlwa eya re nna tseba gore ga tsamaya re una le event e tlameleng re attende o utlwa Lovers a ke tsebe wa sa bue nnete ntate ha na nnete ko go fela yena bothata bae utlwa o ntsa ipheta Yazi Goodman. o tsamang le ena o a dimpa o tsamang ka kanda o hlokometse bana ba ka ntato o hlokometse bana ba ka Okay, mara papa angithi thina mina yazi bakhalelano sisi ukuthi wena endaweni yokuthi ube ubaba kubona wena ufuna ukungathi nje niyadonselana ngathi niyalwa senibanga indlu into efana naleyo and indlu le yabo you know na ukuthi iphila ibhali umuntu omdala ngithi awushadanga nomama ngithi wena mara benihlalisene. mfethu si-customary nje la enqondweni besisazoyenza le nto kodwa kwayenzeka ukuthi uNkulunkulu Besisazo. wamthatha umuntu omdala Yeah. ningakayenzi leyo Mara nto. angiyakutshela But kuwili kubhaliswe bani umuntu omdala abantwana wini ngoba uma Grisa wabo akafundanga next akazi newili ukuthi umama wabo yeah bathi you are wrong in that way because mama before a hlokafala o sile everything on our hands ko jwetse Lovers we can assure you Lovers o utlwa ko home affairs o di bone everything a ke bonile manifika leli no banibonise manifika zikhona la endlini lentlela le di-bioscope bona ntate o mfethu ke sedlakela jwang o tlatla ntshwara ka di-face yonaje ke yona ntho e le e batlang. asiselanga ukuthi yayibona ukuthi wrong kodwa umuntu omdala twaka ke akopa mana na akiyo ka mo please nathi asizelanga ukuzolwa umuntu omdala qhabe sizobonisana sikutshele kakuhle ukuthi umuntu omdala mhlambe ngabe efuna indawo ngiyabona bosuqalile ukurenovate nani mfethu ngiyafa phela la Yeah, kodwa- sengifethu close to 2 clipper la Una- 200 sting 200,000 Ende mina ngiyenza ngabe nabo seyiphelile bona, hawo umuntu omdala 200,000 lana unazo iziliphu yazi mina bengithi sincede bengithi ngamasofa
o lokisetsa gore ga o qeta mo o bo o tlo re tebela nna letlana ke tena ke ntho gore o tsamaya ka labone o gutle ka labobedi muntu omdala ngithi na oshiya mina na le rathanisabo mina ngimdala kanje mfethu ntatemolo wa bona gona kaosane ka molao o itlo banka ga motebela Lovers it mean gona ge batla lerato as a stepfather wa utlwisisa uyayithola muntu omdala so bayasho yava bathini Yeah. ikuwena ke manje ukuthi wena either uzoba ubaba kubona nivane endlini uphume ngoba uyazi nawe only if bangayeka le mikhuba yawo le eyiphi uyabona eyiphi fish mara nawe uthi uyabududula muntu omdala ngithi no mina why ningayenzi la una lutla la awusomongomo khona la yena kodwa baba uyabona so wrong umama ethini emathuneni yena mase awusolala iteng watshentsha no manje mina ngingazitholeli isambuthi isambuthi ungasithola ngaphandle phela muntu omdala hayi la emzini womfazi wakho phela umfazi wakho idlozi lelo lisaphila idlozi kubona elisaphila elisabhekile yiko ngithe mina muntu ke aka ntlo na muntu omdala nkatsamana ka ilutshentsha dintho ka le ntsha buhlale hawu kanti uzoyenza ifraud vele usezoyenza ifraud ngiyalebo no muntu omdala sokutholela indawo thina no hayi sokutholela indawo sokuthola no Mr. Please ngicela help ubaba to package whatever that you is gonna need for now because muntu omdala bheka mina ngithini baba islip angithi ama slip nawo ukuthi bowuthenga bazokubhatala yona yonke leyo kodwa sizomeka sure thina sizobancedisa thina kodwa sifuna uphume mase uzokhuluma ukuthi uthi uzokwenza ifraud muthi wena uzotshintsha amaphepha ngendlela zakho balayo mina nginama actually hamba umajiyani bangangidraftela whatever case siyilungise lento kahle ungashadanga ngizongizela namabhayisikobho no ubungashadanga ngithi and ubungamshadanga umuntu but mfethu ithi ngikutshela umuntu mase uhleli naye buma 15 years you are automatically so but you could have gotten married 15 uyabona umfazi mawungamshadi for 5 years uhlala naye kushuta umthandi mangiphume edanyana ngishuthi anginamali anginafokola uthiyami understand no yazi mina ngithini umuntu omdala ngithi thina sitholele wena indawo istand nyana sikutholele siJozi Bioscope kuphi lebo makuphi uzothatha yabona yonke lento hotela kuphi naba kuphi no illegal sizikhona indawo ezilegal esizazi uzokwazi ukuthi uthathe le yabo le tena zakho lezi usihambe kuyobeka kuyokwakha iroom nyana lapho na uzokwazi ukufihla inhloko ngoba manje la uyabona ukuthi ngizogcina senitshintsha izinto kuma 40 nani uyazi na uthamne sizama ukunceda wena no mana angitholi yonke lento le ngithi wena songenisa umfazi la obokuhlala khona umfazi wakho ekhaya uthiyami uzichafa bekubona bekubhekile no bona mfethu on Thursday bayadabuka labantu bazoze babuye ngolwesibili that doesn't mean la endlini no that doesn't mean ukuthi utholela umuntu nami yiko ngithi thina sikuncede uthola indawo yakho uzokwazi ukuthi uyothola umuntu ozokhona le ndawo yakho yayithola asiyenzeni kanje ukuqala yebo ma bezeni namaphepha no akhona lapha endlini bangibonisile yebo bangibonisile wona why bangangibonisi for me no angithi secret nene phela ne re tseba gore this thing itlotla this far uma bangithi ushone sebebadala be over 20 uyabo bashade angithi usho awuhambi siyokunceda thina uthola indawo kenye indawo mara la ubashile hudisisi no angithi usazophinda umuntu omdala you have a right kasheku kinthwelini une right yokufika la uvakeshe naba kunini uzobona abazukulu bakho ubabone nabo abantwana bakho naba kunini njengeJozi wadwa cela nina nishayine round nizeni seniphethe yonke into ikhona amaphepha lana thina sifuna ukuhamba nawe ukuthi bawa 4 jile okay asihambeni ke siyene court into ingcono police station sonke siyofind out njengamanje mina ngifuna yonke intsha mina bro ufuna ukuphuza oh Mr. Jones amthathe please take him we are going siyahamba manje no sihamba naye manje asihambe nthi thathanu mama thathanu sisi ya landa lamaphepha landa ripampe
Yeah, okay, landa amaphepha. Hawu. Okay guys, so into esiyenza njengamanje ngoba ubaba ubona ngathi akuna proof nani and amaphepha thina sinawo la ku Joseph Bioscope basibonisile sisi basibonisa ne proof nayo yonke into ukuthi they belong indlu ibelonga kubona and mina bengithi ngizisa ukuthula ekhaya ngithi hayibo mabaze nokuthula bekhulumisane bebonisane kakuhle ezabantu ezumndeni ngoba sewubaba kubona kodwa naye umuntu omdala sekangixelela ngokuthi yena uzobakhupha ububona uzobathintsha amaphepha uzothinthini and that's a fraud. Mutho umuntu manje zokuthreathena ukuthi uzoyenza ifraud into ekanjalo so anisamthembi naye ubaba yikho ngithi asimlahlela iganga thina la ku Joseph Bioscope sithi somtholela indawo esothi le cost yonke le yeyitena nako konke lokho kwenzile la siqokelele konke uzosibonisa iziliphu simbhadale leyo mali leyo ezophuma in peace umuntu omdala uyitholela indawo yakhe naye efihla inhloko somane simchecka lapho siyiJoseph Bioscope simane simchecka naye uzobuye ezochecka bosisi whenever ezokwazi ukuthi efike khona into bengike ngayisho guys ngisakhuluma nabo sisi lana I think bengiyibeke kakubi ngithi kuba kubhlungu kona ungumntana so ngcwaba umzali ibhlungu mayengaba abazali sebengcwaba abantwana bengifuna nje ukucorrectisha lokho ukuthi ngiyazi khona abazwile when I put that ngayibeka kakubi guys mangabe unenkinga wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele Joseph Bioscope .co.za or nisfollow ishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona ku YouTube sikhona yonke indawo sicela ningalibali ukusubscribe ni-share ama videos wethu ezokwazi kufinyelela nakwabanye abantu abafuna uncedo la ku Joseph Bioscope. I love you guys and I'll see you on the next episode. Thohlo.